yegob.com. Sinzi igihe nsigaje kw'isi, sinzi umubare w'inyenyeri, ariko hari ikintu kimwe nzi neza ijana, nuko ngukunda. Yehehe, wowe nzirigera ku munezero wanjye, umutima wanjye wawuhinduye iriba ry'akanyamuneza. Indoro yawe inkoraho ntashyikira, umva ndagukunda, rimwe na rimwe mbura amagambo mbivugamo, nkumva naguhobera gusa ngatuza. Urukundo rwanjye, irubavu rwanjye, ibyo ntukabishidikanyeho, ndagukunda. Iyo nkozeho numva umubiri irusubijwe, nkundi yose kugasekundeba, biryohera umutima wanjye. No mu bandi mba numvurisha amaryanjye, ni wowe mwambaro nambara nkaberwa, kuba kure yawe niyo ndwara yanzonga. Inseko yawe inkoraho ntashyikira, ndagukunda, rimwe na rimwe mbura amagambo mbivugamo, nkumva naguhobera gusa ngatuza. Urukundo rwanjye, irubavu rwanjye, ibyo ntukabishidikanyeho habe n'isegonda, kuko ndagukunda. Mbura amagambo mbivugamo, nkumva naguhobera gusa ngatuza. Urukundo rwanjye, urubavu rwanjye, ibyo ntukabishidikanyeho, kuko ngenda gukunda. yegob.com. Hanyuma rero reka nkuko twese tubizi, gahunda zose zigira uziyoboye, kandi burya buri rugo rugira uruhagarariye. Niyo mpamvu tugira ngo muri bino birori bikomeye tubanze twishyire mu maboko y'Imana, kugira ngo ibiza kubera hano byose biza kuyoborwa n'Imana, kuko ari twebwe tubikoze ntacyo twashobora kwigezaho. Turakwinginze rero kugira ngo ibikoreka hano byose bariho biyobora, tukweretse ibiganiro biri buhabere, tukweretse ifunguro turi buze gufata, tukweretse umutekano wacu, tukweretse byose kugira ngo abe biyobora. Ibi byose tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Reka tubwire babandi bitegura kuza kubyinira kutwakiriza karirimbo. Murabona abashyitsi bacu baje, abantu bacu bameze neza. Reka rero mbwire abashyitsi banje babanze babakire rwose n'akaririmbo k'iwacu, kugira ngo ibirori bibe bigenda neza, ko murabizi ko turateramye ku munsi mukuru wacu umeze neza. Rero reka DJ, this is the time for our traditional dancers who are going to sing the dance. Mwiriwe neza umukobwa w'iwanyu
muryango mwiriwe neza. Ababyeyi biwawe mwitawe, barakanze akayambu mpinga we, uri musa n'inka babyaye, mugenzi se mama wagabanye, umuryango se yewe wungutse, bakurere bagukunde kiyaga. Mwiriwe, 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 babyeyi mwiriwe, turatanze mwiriwe, niyivuye mu muryango mwiriwe neza. Muryango muri ngaha yemwe, urerera ikibondo neza we, ari niyo yapfutse mama we, musaza warumva yemwe, nasinga arabumva egome, umukunde nk'uwanyu nyabuna. Mwiriwe, 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 babyeyi mwiriwe, turatanze mwiriwe, niyivuye mu muryango mwiriwe neza. Umuhungu w'abandi mwiza we, umunsi utari uyu ntunze we, Uburundi buragora yemwe, turabira umwana neza we, agatsinda n'uwawe yewe, erega toba ari impinga nyakura. Mwiriwe, 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 babyeyi mwiriwe, turatanze mwiriwe, niyivuye mu muryango mwiriwe neza. Umukobwa w'iwacu mwiza we, utugira ubwoba mama we, utuguha umwana yewe, akuma irungu mwiza we, akuvomera amazi nyabuna, ukirese mama nawe ica uhamagara. Mwiriwe, 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 babyeyi mwiriwe, turatanze mwiriwe, niyivuye mu muryango mwiriwe neza. Ukicwe n'irungu mwana we, nzoza kuyage mwiza we, ngende giciye nyakuramba, uguha se mama mu kugwana, ubane n'abandi mwiza we, nuhira impundu nyakuramba. Mwiriwe, 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 babyeyi mwiriwe, turatanze mwiriwe, niyivuye mu muryango mwiriwe neza. Mwiriwe, 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 babyeyi mwiriwe, turatanze mwiriwe, niyivuye mu muryango. Mwiriwe, mwabyumvise neza? Mwiriwe, mudusanze mu birori, hano iwacu nuko bimeze neza, ariko rero naho bimeze uko nguko, reka dukomeze. Hanyuma rero hano runo rugo rufise umutama, kandi mutama yarambwiye ati abashitsi nibaza uzobakire, ubatambire, usubire bashiki bawe, uzane mbese mukore ibintu byose byo kunezeza abashitsi. Tariko umuhungu wanjye kizire kikaziririye, ntuzabaza abantu ikibagenda cyangwa se ugira ibyo babaza mutangana, ngo ntawe yago no batangana. Ibyo papa yarabimbwiye ndabyumva, ariko rero mutama ntago ari kure, hari icyo kumbura ashaka kudushikiriza mu masegonda make, reka twumve kari umutama. Reka ndabaramutse kandi kugira ngo ndabakire abamaze gushika mwese, mwicare muguwe neza. Abashitsi bacu ndazi ko mwavuye kure, nimwicare muguwe neza, biza gukurikirana mu nyuma, byose turabihaye Imana. Imana yahazagira cyane. Asante sana, asante sana. Arakoze cyane, aratubwiye ngo twese ngo ni karibu. Duhawe karibu hano nkuko mwabyumvishije. Ubwo rero reka twikomereze ibirori byacu nkuko twari tubisanzwemo. Hanyuma reka mbire DJ akomeza dufate neza. DJ, you can put one song right now as we continue to enjoy our event. DJ, go ahead. Always to be the shade.
ndabasaba rwose tubyaguruke rwose abandi basabe mutange inzira. Okay, DJ, go ahead. Yes. Baraciye rwose barakaze bameze neza batambuka rwose ntakwigora rwose batambuka rwose. Asante sana kabisa. Hawana sio wa kawaida kabisa. Wanaenda pole kabisa. Akavumi kawashikiwe. Unaweza kusema akavumi kawashikiwa. Tambuka neza rwose. Wanatambuka neza rwose. Wanatambuka neza rwose. Wanatambuka neza rwose. Yes. Sounds the best. Yes. Yes. Okay, that was the tuition. Community that was like if you put it again, I get from the last year. But I'm okay with that. I'm okay with that. Uko mwabibonye kare twabonye abashitsi turabakira aha ni kwa mukunda abantu ariko noneho ngiye mbona ibidasanzwe bizanywe n'abadasanzwe aha rero mbona ndani tutabanje kureba kuko uko nababonye baje bayobowe kandi ubumenyi bari cyane mutaba bafite amakenga kandi cyangwa ujyanye n'ibigeri ya mukuru. Reka twumve mutama yaje azananye batubwira ikimugenza kugira ngo tumenye niba twaterewe amagara abasirikare n'imisoro yacu turwana nidusanga ari amahoro naho dutanga ibintu byose bigende neza hano mu rugo rudasanzwe kari mu mutama. Abantu b'iforo mwese ndabaramukije mu izina rya Yesu. Izina nitwa David Ndwayo, ni umwe mu bagize umuryango muna ukoraniye ngaho. Umuryango wacu dufise umwana w'umuhungu yitwa Gloria Graciane, ariko akazina kazwi cyane k'ubuhizi ni Gloria. Kubazi kiratini ari iki sinabito kuri jewe aho ntimungore. Rero yarakoranije umuryango aratubwira ati nabonye umugeni ahantu inka muntu ahantu mu rugo kwa Claude ndashaka muzoje kuyinsabira. Uwo mugeni yitwa Ngendakumana Marita. Ibindi navyo turabivuga nitwamubona kuko umusore we turamufise ngaha tugira imana. Okay, muragize neza cyane. Umusore wanyu yaraje iwacu ashaka umukobwa wacu. Amarero DJ amaze gushima umukobwa wacu. Amarero mwabonye ko ari neza kugira ngo mushike mu rugo. Nukuri nkuko twabivuze kuva mbere
turabahaye ikaze. N'umukobwa wacu arahari, n'uwo mukobwa muramubura kuko icyo kitumye kumuza ngaha mutegereza kukibona. Imana ibakezanira cyane. Cyena gushimiye uri umugabo w'ijambo, mumumpera amashi menshi cyane. Niwaombe sisi tusimame kwa sababu kuna watu naona kabisa wanakaribia kuingia. Naona kabisa ni waheshimiwa sana. Naona kama kuna sana. Na mama ndiba dasangwe mwenye na mama akiteguriye. Urumva kama dasangwe cyane. Okay, DJ. Okay. Yes, okay. Welcome. RDC, mokolo malamu pona yo RDC, tongo etani pona yo, gloire à l'Éternel. Oh Jésus. Le Seigneur nous demande la communion fraternelle. Jésus nous demande l'amour des prochains. Ainsi arrêtons les querelles, bientôt les rois des reviens. Arrêtons les divisions. Dans les airs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Oh, Nkolo. Yangwana na bomoi ya mutu na lobaka ezana biloko misatu oyo yoko ekobosana te. Oyo ekokomema yo o vivre pe en paix na bato nyonso. Ozala malamu na bato. Abantu bakiri basangwa reka kuko mudasangwa n'abasangwa hagarare turebana n'abadasangwa cyane ayandi mugende mwana mugumya aho gite gatoya kuko tubonye mwafashe tukabaha amashyi menshi cyane ariko adasanzwe kubona ntabwo basanzwe cyane
igihe yikiza ati bishoboka ko ikigendo cyo kubona nakibona reka tumwe mutambe ko tubwire mutambe cyangwa ni rwanda ibyo by'ukuri aha biracangoye reka mbaze umuhungu wacu mbego ruri muri izi nka muntu ubona ngaha zije iyo wantumye ubona yo birimo banyemereye bakambura uruhushya bakegera nkabaza nkaraba neza se ntugire ubwoba urazi ko nabyaye neza mfise abakobwa benshi mfise inka nyinshi ndazi ko inka watoye inka washimye ntushobora kwiyoberwa turaguhaye ikaze kugira ngo uhitemo iyo washimye namba irimo namba ntayirimo dushobora kuyizana iyindi karibu laba neza barakwizeye ego ariko hari abandi batari ngaha ashobora kuba batarimo ngaha nta kibazo ego oya iwacu ntabwo duhangika urugendo rurakomeje ibintu bimeze neza rero siziri nicyo kubwira mucyama uko bimeze rero karibu mucyama wabonye ari byo cyangwa izije kubw'ibitangaza by'Imana Imana ashobora kumumura amaso ubona akunze namwiboneye ntabwo nihenda Le Seigneur nous demande la communion fraternelle. Jésus nous demande l'amour du prochain. Ainsi arrêtons les querelles, car bientôt les rois des rois viennent. Arrêtons les divisions pour accueillir Jésus-Christ dans les airs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Bonjour. Quand vous péchez, mes bien-aimés, n'oubliez pas la repentance. Quand vous péchez, mes frères et sœurs, n'oubliez pas la confession. N'ayez honte des personnes, car c'est Dieu qui vous pardonne. N'oubliez pas la prière, n'oubliez pas les jeûnes, n'oubliez pas... abandi bashiki banjye nababwiye rero mbere y'ukuntu bagacisha ego gira mihogo byiza cyane yego
bimeze neza mu nyirabihogo n'ayandi magambo menshi bayavuze meza cyane. So bimeze neza duwarugira Gloria, Marita, uyu munsi byose Imana yabafatanyije bose bimeze neza aho ubonaho aho gusa mutubwire n'ivumbi rishaka kubegera mutubwire. Hanyuma rero reka dusengere ibigiye gukurikira, reka dusengere ifunguro tugiye gufata kugira ngo Imana ibihezagire, kubera yuko abashitsi bacu bavuye kure, abashitsi bacu barananiwe. Sabe umukozi w'Imana Joel, karibu Joel, usenge Imana kugira ngo ihezagire ifunguro tugiye gufungura muri kano kanya. Karibu. Ukuntu wabanye natwe tukaba tugeze aha hantu, none hari ibifungurwa tugiye gufungura byateguye abana b'abantu. Turagusabye ngo bihumanure maze abaza kubyakira bigira ikimazi mu bugingo bwabo, n'abatarose bahaze ubuntu bwawe mu izina ryawe ryera. Amen. hasigaye kugira ngo batwereke uko tugiye kugenda, hanyuma duhite dukomeza na gahunda. DJ abadushyira akaririmbo gatoya kwa volume ndogo sana kabisa, weke kaimbo volume ndogo sana. Asante. Abasabe mubyaguruke, Gloria na mugenzi wa mwagendanye ndetse na Marita no mwagendanye, mwese mubyaguruke kugira ngo gahunda yakigende neza kandi vuba. Imana ibamugisha. Amashimwe cyane. How crazy it could be
Baby, baby, stop. Take it easy. When you leave, I swear I can't breathe. Do you really care, baby? Even wonder your home is up. You are my fantasy, my only desire. Kukutekereza nijoro bituma nasinzira, 'cause you make me fall in love. Darling, darling, if you touch me one more time, I might lose my mind. Baby, it's too much here. Can we go slowly? 'Cause I can't take it. 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 Give me your attention. 'Cause you got my affection. Baby, baby, it's good to taste. Taking us step by step on the beat. Put your night hand in hand in the street. Getting by. Sing it. You are my fantasy, my only desire. Kukutekereza nijoro bituma nasinzira, 'cause you make me fall in love. Darling, darling, if you touch me one more time, I might lose my mind. Baby, it's too much here. Can we go slowly? 'Cause I can't take it. 'Cause I can't take it. 'Cause I can't take it. By my way, yo, yeah. This way, yo. Na, 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 na. 'Cause I can't take it. 'Cause I can't take it. 'Cause I can't take it. Yeah, yeah. 'Cause I can't take it. Oh, sorry. Ooh, yeah. 'Cause I can't take it. Mimi ni nani, Mungu wangu? Mimi ni nani? Mimi ni nani, Yesu wangu? Mimi ni nani? Mimi ni nani, Mungu wangu? Mimi ni nani? Mimi ni nani, Yesu wangu? Mimi ni nani? Umenipa upendeleo Baba. Mimi ni nani? Umenipa upendeleo Baba. Mimi ni nani?
kati ya wale wengi walikuwa wakiomba. Mimi ni nani umenikumbuka Baba? Kati ya wale wengi walikuwa wakiomba, mimi ni nani umejibu maombi yangu? Wengi waliomba uzima, umenipa mimi Baba. Mimi ni nani? Ni wengi waliomba kuishi, hata sasa hawako tena. Mimi ni nani? Ni wengi waliomba amani, ndoa zao kila siku vita. Mimi ni nani? Ni wengi waliomba watoto, kila siku wanalia. Mimi ni nani? Wengine wanalia Baba, wanahitaji uponyaji. Baba wakumbuke. Wengine wanalia Baba, wapi wapate furaha. Yesu wakumbuke. Wengine wanalia Baba, wanahitaji watoto. Ubu rero ndasaba Rutaro kugira ngo tuyuruze. Kandi rero turiko turayuruza, mwebwe ndasaba muhumirize, twebwe turabimire tubi. Ndababwira muka ingene mujya mu kanwa twarije. Ubu rero nk'uko mwaduhaye inka, inka muntu yitwa Ngendakumana Marita. Ubu natwe inka tuzanye ifise izina yitwa Mugamba, itagamba bari umwongere mu gihe c'amataha kigeze, ariko twita mu makazo. Ukagenda ikagendera agamagama agera mu kindi vyirembe ikavumera mba. Aho rero ibiri kurende mushikiye muheze muja tuturabira ko igihe twayurutse itavunitse amahembe, kandi kijya kuyibereka nuko muja gusanga amahembe yayo ategeye imbere arasohoye, ariko ntiyica, uretse ko yakoresha igihe igira yiye mu rugo ukagira yigirire nabi. Mushikire sawa nyakubahwa, muragize neza. Natwe turaje namba inka yanyu mwazanye kwewe itavunitse amahembe, hama turaza kubahimisha umukanya. Yerega hatwaramaze kwinjirana. Nukuri ibyo twavuganye wabishikanye. Inka nagusavye wayizanye ndakugaruza amahembe yose. Nukuri nimumfashe tumukomera amashi menshi cyane. Oya, amashi nayo numva nukuri. Nimumfashe tumukomera amashi menshi. Utama uza kumbwira ijambo umaze kubona inka yanjye naguhaye namba imaze gushika. Noneho inka yanjye urayibona imeze neza, nanjye kurema ndashima umutwe wanjye ndamubona ameze neza. Hama rero iyi nka yanjye mumaze kunshikiriza ibyanje, nanjye maze kubashikiriza iby'iwanyu. Ndabasavye munderere neza inka yanjye gushaka gukubitwa, izayitonda ijya buhoro buhoro, nihagera ikagwara uzombwire, hagiye kigorana uzombwire ti nyakubahwa inka wangabiye yagwaye ifise ikibazo, hama inyinshi tukayitorera hamwe. Ndagushimiye kuko ibyo wasezeranye urabishikanye. Nimwongere tumuha amashi ayandi menshi cyane, amashi menshi cyane. Ningome nukuri nanje ndagushimiye
ibyo korera nabyo ni umwana agiye mu bandi kandi ndazi neza yuko tuzogaragaza uburyo bwose bushoboka mbere tuzomwereka ubwo guhuma n'ubudahuma ahasigaye rero nk'uko mu mutwe biraguye yabaye intego yacu ahasigaye naza turamutse umuryango tumumenye nawe tumenye tugira Imana abaduhuje babyaguruke aho bari batambuke buhoro buhoro rwose n'ababaherekeje n'amayisikoti yabo bagendanye baze buhoro buhoro abandi nabone ko bigenda. DJ weka music. Asante sana. Abacu bari hano bameze neza, bimeze neza, imiryango yahuye, ariko turagira ngo tuze tubahe ijambo kugira ngo twereke rero impande zose kugira ngo tumenye ko bimeze. Karibu mutaha. Biraryoshe ndasabye umuryango w'iwacu nawe uhaguruke nimuze ngaho imbere umuryango wose wo kwa Claude ngaho imbere urabona famiye kwa nini nigo uko nakubwiye ubwa mbere mfite abakobwa benshi mfite abakobwa benshi bajya bose ubona n'abakobwa nawe nabona ko ufite abasore benshi icyo wanyeretse kabisa ni cyiza niyo mpamvu ngomba ndagushimira ubu rero harageze aho ndakwereka umuryango wanjye umuryango wanjye uri ngaha mutama w'iwacu uramubona hariya wahora ukumva gusa kuri telefone ubu noneho uramubonye amaso ku yandi ni byiza cyane hama rero basaba kugira ngo mumenyane ejo nimwabura kwitabara uzo ibindi naka barabonanye mu bukwe hama rero mukaramukanya hama mukamenyana umuryango nawubonye ariko rero twaba tugana kuri ubu buhinga bw'abazungu nanone kugira ngo aho tuzohurira yewe azovuga ati atubanura twaba tugana nasanze ari umugabo wirabura cyane
ati mu mutwe yabonye hari ijoro ry'isaha n'igihumbi rero aho rero bizihuta kugira ngo amenye ahasigaye rero umuryango mukuru uwutera uburezi arabwibanza je nakomeye yuko nitwa Ndwayo David none mu muryango w'aba bantu reka mbanze ndakwereke umushikiranganji ashinzwe ibikorwa by'umubiri wanjye nguyu umuntu areze Gloria ari wese ari wenyina ni umushinga ntahe uyu ni murumuna w'uyu mudamu ni umupfasoni w'uyu Gloria wengira ngo asigaye atarangisasishwa rumuri icyo cyase kuvuga ntasa kwereka mushiki wa Gloria ihe nguyu aba bandi rero sinokwirwa nshaka tongagura umwumbi burya n'umukobwa uyu n'umukazana uyu ni mwanya wa uyu rero bahajya binjanga reka turi benshi uyu ni nasenga wa Gloria uyu ni nase nuko n'abariya b'inyuma bose niba niyo uyu n'umutwe wanje umutazo w'ibari haguruka wewe ndakubyara gahezo kigendeza burya aba gusa n'umuryango gusa n'umuryango gusa igisigaye rero turaze turamukanya urakoze okay mutaramukanya jewe nashaka wewe uri umushyitsi umaze kwidondora hama rero nanjye umaze kwidondora uri ku muryango wawe uyu mubona ngaha niwe nyina w'abana aba bose mubona ngaha nyina w'abana uyu niwe nyina w'abana mumuha amashyi menshi uyu nawe mubone ngaha niwe se w'abana n'ababana bose babonetse ngaha ni kubera uyu ama na nyina w'abana amashyi menshi cyane nawe mubona ni umugore wamwe n'uwabona kurabona we hari mu bindi niyo mpamvu tutari kumukangurira ngaha ngaho yamye ngaha yavuye uyu nawe ni mubyara wa Claude aba ni abana biwe aba bose abubona basa n'irirenga ni abakobwa biwe ukiraho ubona naho ujya kwa muganga aha amaso twayashyize kuri bariya bajyaye wayashyize kuri bariya basigaye nawe basa n'irirenga
basanga yo kwitega murinda kutubwira haya twiboneye ababuze ubona n'abashigiwe n'umuryango wose nuko kuvuga rero kuva uyu munsi murababonye ejo nimwahura kwibatwara muce muvuga ati kurya twaratoye umwe mu rugo kwa Claude noneho dusanze ari benshi kwa Claude batumvise ngaho mutara abasore bakunda bahura mugabo basaba mwihangane nihagera nzobabwira sawa murakoze cyane barakoze cyane barahoberana neza rwose bimeze neza hanyuma rero nkuko babitubanjirije ntamurate bacyarika ego ntamuje kuri kumwe ego hama rero hari akandi kabiri hari Mutama Gloria hari uwo bashaka kubanza kuramutsa bwa mbere rero bashaka kuramutsa bwa mbere rero reka turaba uko abigenza sinzi DJs the tradition sinzi niba kene microphone ego kugira ngo twumve karibu Gloria wana sifiwe amen DJ arakoze mbarifuza kubanza kuramutsa umwamikazi wiwe ndibaza aho ntawubura akweri ndibaza ego bikumuramutsa rero amashi menshi cyane bimeze neza cyane hano birashushe rwose bimeze neza cyane Gloria hari undi yifuza kuramutsa cyane inyuma yo kuramutsa byiza byiwe ariwe mwamikazi nawe reka turebe ndi Mutama Claude Ndayishimiye akaba yifuza akaba agomba agende amuramutse nawe amashimesi cyane barakoze cyane hanyuma rero umwami n'umwamikazi basuko gusa bigenda ahubwo ibyo umwami akoze munenga arabo yifuje kuramukanya nawe ariwe bita Ezekiel Deragakura Mutama Ezekiel
barakoze. Karibu abadufasha kugira ngo bigende neza. Karibu dukomeze gukurikirana. Mama Marita. Karibu tubikurikirane rwose gatanu kuri gatanu n'abanyamakuru rwose kamera barabikurikirana neza cyane kugira ngo ntakikurikira tambuke neza cyane muraberewe rwose muraberewe neza cyane nk'umwami n'umwamikazi ego nikirasumba wawe rwose amashi menshi cyane bimeze neza Gloria ntiwarugira akaba yifuje kuramutsa uwo bita Mama John Mama John bimeze neza rwose barakoze cyane hanyuma Marita nawe yifuje kuramukanya nawe David Nduwayo karibu mutambuke neza cyane muraberewe mutambuke neza cyane amashi menshi cyane murakoze cyane hanyuma Gloria nawe amashi menshi cyane kandi arikagira kuza kuwita Fode Dauda amazina akayafyatura mu kizungu kweli ni mu kizungu kweli akayafyatura amazina abo bose rwose Fode na Dauda okay amashi menshi cyane hanyuma Marita nawe arifuza kuramukanya na Mama Charlotte Mama Charlotte amazina ndayafyatura mu kizungu bimeze neza cyane ni kwa raha zetu umunezero Gloria umunezero ibi byose ni biteye umunezero komera I like your lights, man. It's helping me. That's the difference. Arahita akurikiraho kuramukanya na Laura Silva. Ndayafyatura amazina kweli. Laura Silva nawe barifuza kuramukanya nawe ndetse na Fabiola Nizigimana. Very okay, twakomeje hanyuma tujya kwa Dorote
Sabimana. Sabimana. Dorothy Sabimana. Let's turn it. Okay, DJ, look at me now. Unaweza kaweka zile nyimbo tukisalimiana kabisa, tuenjoy muziki hiyo. Asante sana. Okay. Asigara twakomeza tukaramukanya ibijyanye komeza iramukanye nakandi ni makacu tukumva ubundi ibindi birakomeza mu masegonda make cyane. Imana ibahamugisha. Twamenyanye nuko nyene. DJ, 1 second. Okay. Marita ifuza kuramutsa. Reka turebe uwagiye kuramutsa wari. Surprise! Reka turebe uwariwe. Okay, let's go. Reka turebe uwariwe. DJ kidogo. Ndibaza ni MC. Ndibaza agiye kuramutsa MC. Ndibaza. Ngoya baramuzi wagiye kuramutsa. Oh, what's a man photograph? You never know. Surprise! Look at your wall. You need a look around. DJ, go ahead. DJ, yeah, let's go, DJ. Hey, yeah, look. One more. DJ. Arakoze cyane karero ndibaza na hano hejuru yisubirayo ayuko ubu turi mu busabane rimwe cyangwa bibiri ubundi gahunda tukagira uko bimeze. Kanu cyabaryohanye abatama boduha uburenganzira. Rero iyo umuntu agabanya ntarekeza mu igabaniro muturabira akandi
nakanya gatoya mu matariki nka 18 ejo ni mu kwezi kuboneka tuzaza gushikira inkomoko yacu hanyuma tuzeze tubifuriza amahoro y'Imana umwami abane namwe amahoro y'Imana agume kuri twebwe twese murakoze kuvuga karibu kandi aha ni wanyu muri lisansi aha iwacu nta mbeba zibaho naho zohaba bizobarya naho nizobarya bizobamara aha ni wanyu muri lisansi umunsi uwo ari wo wose muzo kwifuza gushika ngaha ni karibu murakoze cyane kandi rero muri ibyo bintu nabonye hagira umuntu azodukomakomera hajya dusize turebekeje ijisho sawa karibu cyane Okay, abatama bacu barakoze cyane turabashimiye uko ibintu byose byagenze hanyuma nyakubahwa Gloria na Marita reka tubashimire kuba mwadutumye muri rubanza mukadutera iteka ryo kugira ngo tuze kwishimana namwe tuzobihinyanyure kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza hanyuma rero ku bandi mwese twajya tubabwira ko urubanza rwacu rurangiriye hano ukomeza kutuyobora no mu bintu byose biri imbere mu izina rya Yesu twizeye amen murakoze cyane mugire ibihe byiza bye bye ciao ciao handitse ngo umufasha mwiza umuhabwa n'Imana ibyo nukuri naguhawe n'Imana umunsi wande ebaga mu maso ukanyemerera ko tubana ni wowe rukundo nari ntegereje ubusore bwanjye nabumaze ngusengera none tugiye kubana n'umukunzi wanjye ni wowe rukundo nari ntegereje ubusore bwanjye nabumaze ngusengera none tugiye kubana n'umukunzi wanjye hari icyo nabura gutaraza ubu nduzi ubu tuzajya tujya inama buri umwe n'ijisho ry'undi nabigize inshingano zanjye uhora unezera ubu umunsi wa mbere waga mu maso ukanyemerera ko tubana ni wowe rukundo nari ntegereje ubusore bwanjye nabumaze ngusengera none tugiye kubana n'umukunzi wanjye
baby, nta wundi naruzigamiye utari wowe. Nyemerera ngusiguza agatuza nagutujemo, maze njye nawe duhurire aho babiri bahinduka umwe. Iteka ryose ni wowe, ni wowe ubusore bwanjye nabumaze ngusengera, yeah baby, none tugiye kubana n'umukunzi wanjye. Ni wowe rukundo nari ntegereje, ubusore bwanjye nabumaze ngusengera, none tugiye kubana n'umukunzi wanjye. Sijaona kama wewe
kusifu Baba. Maneno yatoshe kukuelezea wewe